Hi ma'am, ngasishu percentage ki question lama puduna lai SSC GD 2000 dang gibani and amasung ai gi nuksirwa ngang sing aina tai sina koi yan ta bo regadi like toromo subscribe toromo du share to view aduga feedback su comment bi view so ngasi gi poreba question ji SSC GD koi gi 2020 da hang gibani question ji na hai ri if a sat is sold, Saigi Freedom is sold for the 800 rupees after a discount 20%. What was the original price of the sat? Saigi original price to put away. Freedom yo leba. Dukan from the medium na 800 yon bajida no na kanga da badi kay doge bu discount da adu sumu masagi original price na teba 20% discount bitoga yo leba. Si khanggadabani aikoina kaidoge na haibu matamda ahamba gi chapter noina khanggadabadi past koi khanggadabadi ngasai gi start si sol si kya da yolino haibu matamda 800 si yole but kaidoba after discount kya na 20% adu itadi ngasai gi 20% the yon bani adu di mana pay to 80% है 80% ji kumai line wa donoi khange hai ta di masai gi nu pa jin piri basi pay 80% है 80% ji kumai piri no hai ta di means I will I hai ge ko means me khango hai ta di 100% da masai gi 20% discount to mai asing price di 100 ne ada 20% discount pire yung itardi 80% है चुमेको अदु इतादी 100 तो योगदा बदो ngasai gi 20 bithokre adu itardi man pay to 80% pay to re adu itardi 80 si aikoina percentage auto ke ai tardi 80 into keno ni ko 100 orangani 100 dire kya tare 0.80 Chile. Sini ko magi ngasai gi mana pay tori bije koi gi decimal on tok target percentage on tok ki target. Second, angka tu ngasai gi photo ke ai target original price puto ke ai target di ngasai gi original price puto ke ai target di ekoi na kai do ke hai ba matam da kaino do selling price divided by percentage mana ngasai tagyo ngasai pay to gibo percentage ai koi na du iwa masa tai bo adu itar gadi percentage kya no hai tar selling price kya no 800 adu itar gadi ngasai gi percentage kya no ai koi na khang ba tar percentage ngasai hoto kre 80 asini point kaino ne 0.80 adu itaragadi ikoina angangjing ikoina kai hai tare 800 divided by into 100 into tautaragadi ngasai gi sigi point je mangrani ko point je mangrani adi dari 80 la ani 80 lakh taragadi si 0 je katolo si 0 laire adu dai samjalagi ko 800 adi tadi de 0 om lem jab chalo makada 8 laire adi divide to ta kya tare 1000 1000 ji ngasai ke doge na ba matam da ngasai gi original price 1000 ji tare sini angang jing na koi na khangba leiragadi kana boy taragadi subscribe toromu like toroma do question ji ai mamang da japang ge makata ba da japang ge si jan tabra mun